Mō ngā whānau kei ngā takiwā o Rotorua e oke ana ki te hoko kai me toro koutou ki Rotorua whakaora. He pātaka kai tēnā e kohi haere ana i ngā toenga kai o te rohe ka tohaina ai ki ngā whānau e tino raru ana. I toro atua te o Kiwa McLean ki te rōpū e amo haere ana i ngā kōpaki kai ki ngā whānau o Murupara i tēnei rā. So all this kai is going to Murupara today. He whakarite kai te mahi mā ngā hapori tai whenua. So we've packed it with fruit, veggies, and then we're going to top it all up with bread so that they get a good range of everything. Ko whakaora Rotorua te tarati e whakatoro ana i o rātau nā ringa āwhina ki te whāngai i ngā whānau o Rotorua me ngā hapori kātata. He mea tiki atu ngā kai i ngā hokomaha o te taone, i ngā hoki rā kei maumau tia te kai. And it's all good food. It is. There's absolutely nothing wrong with it. There's beetroot noodles, yeah, things like that. Nothing wrong with it. It's all usable. E toru rā o te wiki ka tuwhera ngā tatau o te warewhare ki te makiu tāngata. E toru rā i runga i te rori ki te whakataka kai. Ko Murupara te hapori Waimaria i tēnei rā, he hapori nui, ngā take pāpori. They're happy that kai still comes through even for somewhere like a Murupara because we don't really get much from anyone anyway. But this has been helping all our whānau a lot. Me te ahaka toro hoki ngā ringa o te ratonga nei ki mingi nui ki kai ngaroa rāno. He tuari i te aroha ki ngā hapori ka wareware tia. How many whānaus does this go to, roughly? Depends how much we're getting, so this will probably go to about 40 whānau in Murupara. Yeah. But usually it's about 30 every week, but we get it there weekly, so it shares around with all the family. Nā ngā pēhitanga o te mateuru tā e hia tia ana e nei pātaka kai e tōna hawhe miriona tāngata. E hara noa i te whāngai i te tinana, engari kē ko te wairua me te mauri ora o ngā whānau. It's good because they're all happy and everything. And it's good to see people happy nowadays, especially with COVID, because yeah, it's just a pain. Making sure that everyone's getting a kai and getting a full tummy. Full puku. Yeah. So that's what's kept us going, or me going. Ko te pae tawhiti o whakaora ke whakatūhia he warewhare kai ki ngā hapori o Murupara, Minginui me Kai Ngaroa. Te o Kiwa McLean, te karere.